I nakon ovog uvoda vidjeli ste šta znači dekonstrukcija. U suštini, moderna gastronomija teži u tom pravcu da kreira nešto novo, ali sada, pošto jako je teško, da tako kažemo, osmisliti novo jelo, onda kuvari od tih poznatih receptura, poznatih svjetskih jela, poznatih domaćih jela, pokušavaju da ih dekonstruišu, da tako kažemo. Znači, oni će razložiti na te osnovne namirnice i onda će pokušati da ih pripreme na potpuno drugačiji način, da ga serviraju na drugačiji način, a vi kao gosti kada to probate, da osjetite da kažete aha, to je to jelo. Evo, ja sam se odlučio danas u ovoj lekciji da vam pokažem dekonstrukciju čuvenog tiramisu kolača. Svi znamo kako on ide, znači piškote u espresso kafu, pa se ovako rijeda u određenu zdjelicu, pa onda krema od mascarpone sira, pa preliva se i tako 2-3 sloja i na kraju kakao. Sada ćemo mi krenuti da pripremimo dekonstrukciju. Ja sam osmislio da od espresso kafe napravim granitu. Granita je također čuvena ta talijanska poslastica. Na Siciliji, na kojoj često boravim, čak granitu konzumiraju bukvalno za doručak. U suštini to vam je, da tako kažemo, to aromatizovani led koji je onako usitnjen, izmrvljen. I sada ću ja pokušati to da napravim. Evo, ovdje sam u ovu zdjelicu koja je malo šira, a boka stavio sam 3 espresso kafe. I otprilike to je neki ovako tanak sloj od par milimetara kafe. I sada ću da je stavim u zamrzivač da počne da se ledi. Kad se počne stvarati sloj leda, uzmem sa viljuškom i stružem. I opet vratim, ledim, stružem i tako ponavljam proces dok kompletno ne bude zaleđena i dok ne budu ti sitni kristali leda. Mi ćemo onda tu granitu koristiti za pripremu našeg kolača, a ove 3 ostale espresso kafe ću staviti ovdje u ovu šerpicu i uključit ću da se kuva, to je da reduciram, da dobijem onako još intenzivniju aromu kafe, da se ukuva, dodat ću malo šećera i da dobijem gustinu, onako gustinu sirupa koja će biti onako veoma intenzivna, jaka, i to će mi također služiti da dekorišem tanjir i da seriram uz ovaj kolač. Sada ćemo naše piškote usitniti. Po originalnoj recepturi, naravno, one su umaču espresso kafu i redaju, ali ja ću njih ovako da usitnim da asociraju na pijesak, na more. Naravno, Italija je bogata sa morem. Poenta cijele ove priče, kada gosti vide na tanjiru, otprilike vide da im je nešto poznato, ali ne znaju tačno šta je. Međutim, kada sa kašikom uzmu malo ovoga, uzmu malo piškota, malo kreme od tiramisua, malo one granite i kad probaju, onda će imati taj poznati ukus tiramisua i tada će shvatiti u suštini šta jedu. To je poenta tako. I svako drugo jelo, znači idete da kreirate na taj način da bude možda drugačije spremljeno ili drugačijeg izgleda, ali kada ga probamo treba da asocira na taj original. Ovo će nam biti dosta piškota. Ovdje imamo naš mascarpone sir. Dodamo malo šećera. Sad, kao i za svaku recepturu na svijetu, tako i za ovo ima više, da tako kažem, varijacija na temu. Ovo je jedna koju ja pravim. Kažem, ima u nekima se dodaje i neki liker, u nekima ne dodaje, u nekima čak sam gledao da dodaju i koju kap limuna, ali u suštini ja ću samo šećer, čak ima naravno u varijantama gdje se dodaje i žumance, ali ja ću sada, pošto su velike temperature, a s druge strane zbog nekih higijenskih razloga, neću dodavati žumanac, mutiti sa žumancem, samo ću znači dodati mascarpone sir. Koliko koristimo svježe jaje, onda zaista moramo biti sigurni da je zaista svježe, da nije slučajno kontaminirano sa nekom salmonelom, jer bi onda uzrokovali mnogo problema. Primijetili ste, ja sam dodao kristal šećer i sada ovako lagano miješam. Zašto? Zato što želim da se taj šećer postepeno topi u ovom siru, pa će onda kada se bude jelo, negdje će biti onako malo hrskave nijanse, negdje će biti u potpunosti otopljen, tako da će biti to još jedna kombinacija tih nekih ukusa u samom krem siru. Ovo nam se počelo lediti, naš espresso, i sada ćemo ga samo strugati da pravimo sitne kristale leda. Malo ćete isprljati sebe i kuhinju, ali ok. Ovo želimo da dobijemo. Sada ćemo sve ovo sastrugati i opet vratiti u zamrzivač na par minuta, pa opet sastrugati da dobijemo sve ovako da nam bude.
I sada smo došli do serviranja ovog našeg, da tako kažem, neobičnog tiramisua. Evo ovdje vidite, malo smo ukuvali espresso kafu, šećer i kada se reduciralo na pola, da bi dobio ovu još lijepu strukturu, dodao sam mrvicu gustina i sad imamo strukturu koja nama odgovara. Sada ćemo sa ovim da ovako. Znači ovo je ta aroma espressa. Malo ćemo posuti kakao. Jednu izašlu kašiku. Moramo biti brzi pošto se sve ovo topi. Mascarpone sir. Piškota. I lagano preliva i jedna grančica dekoracije. Dekonstrukcija tiramisua. I ovo je naš dekonstruisan kolač tiramisu. Znači možemo se igrati sa drugačijim strukturama, sa drugačijim načinom serviranja prezentacije, ali gosti kada uzmu kaškom sve ovo i kada probaju, osjetit će taj klasični tiramisu. Uživajte, prijatno!